amasan hitabang palpa ipi papatin thangwa na sang pen ipi vinhi hichi YouTube video anave a anangai zong se ipakai Jesu mening kangai lu na sang penin kahin lemin salam kahin bol vinhi so pite ho tunya in holim khom ding uchu van gam lampi way to heaven ahi nahi kaso pi tu ni phana he van gam thu ho gol mun da mun thu ho aki sei teng le lungop kaina na nei gm pian tha na thu aki sei teng le lungop kaina na nei gm tu pe ta hin rep chal hung rung ta le van gam la atwa nang kati na ti the hinam na ti the le pathian thang vai ama wang na ti the nai lo le tu nia thu ki sei ding hi lung lo ta taw na puma anangai dingin ipakai Jesu minin ka hin te min hi God mun ai lo wale van gam kiti ho hi akiseizin akimin pha zing hi chi ho hi ta hi na dio ti lung boi na ni kha a hi le tunin bible a kun hil chin kanum ne hi lubung som la gu chang som la ko som thum la khat sum chu ivet na hi le mi hau pa le lazarus thu akimu na hi mi hau pa athi pha na gu muna a da na kimun Lazarus athi pha na van gama a dan akimu na hi hi chu na vet sa chu van gam monge gol mun monge ti vet sa na a hi na hi miao za pa hin aso pi pasal nga ho zo ama na muna a loading ade dan Abraham koma anange it ahi wangen ange na chu anakisan pi the ta pu na hi tin la tunia isei nom pin ta chu Bible azong van gam alole god mun monge ti chu ga sei no ba he abana van gam monge ti navet no ma hi le Bible chang mun khat mun ni ka pi be no me Revelation bung som mi la khat chang li to Revelation ma bung som ni le ni changa na jong ki mu na he atel me deal god mun da mun ki ti ho akimu na mun chu Matthew bung som ni la nga chang som thum Matthew mama bung som la khat chang som li la gu petal thot ni na bung ni chang li Daniel bung som la ni chang ni Israel mun ho azong hin god mun da mun me de ai lo la van gam ta dan thu dol ho chin ta in e sei pi ni kaso pite ho ipidinga mi hem te hi pien tha chu ngai ki na hitam Ailo la van gam lut na dinga ki ha bol ngai ki hitam thubul neo chaka ga se do no me pathenin mi hem ana se me ti hi Genesis bung khat chang som ni la bu ma pat anoi lang che sim su le akin nu in hi ai wangin ami sim sa te mi hem te chon pathin thu sei ni talovin Genesis bung thuma chon Adam le evi ne lo ding thega anane honin Pathena konin azam manghonin achainan pathenin edan hud mun thinga konin ana sol do ta nahi hiwa sol do ako na chu ahung kile lut kit nadinga chun apoi mo phabe am ta nahi aje cha edan hona ko na apo do hona hi pulangam hona hi ahunung lut kit nom hona hi le abol handing phabe ana omin hi choyong chu tu na isei ding wa hin Hijitu Adam le evi bo hitapu vanoya mi hem zo se ko hizong le van gam lut nom ho dinga ibol dingu a umin hichu ho tu ni se do le han kanom ne kasopi van gam na lut nomam van gam na lut noma hele na pin tha angai ne hi na tha pin ki angai ne hi hiji kin ka phu thu hi poi zon bung thum Chang khana pat changan achun Jesu na ma ta in ase hi Wangami iti lu ding ham ti adon but na chu Jesu zon bung thum chang khana pat changan achun Chunga ko na tha pen kit lo le pathen gam na lu lo ding hi ti hi zang ke Nicodemus koma Tutela vanoi mi te hozo sin aza ding le azui dingin ena hilta vin hi hiya jun tu ning ka so pite ho van gam na lu no ma hele chunga kona na tha pin angai ne hi chutia hi ta le van gam lu na dinga pin tha ala apoi mo ma jinga hi ta ji chun
tunin iti pin tha ading ham ti hi point thumin chom chai ana sei leuhan kanomin a hi lunglu ta in enangai pi dingin avelin ka hinti me miem khat cha pin tha no ma hi le number 1 khat na abol ding chu chon si sa hung ping ka hi e ti hi apom angain a accept angai na hi davinin kanuay sunga ko na chon si sa hung kizila ka hi anati yong hi kichi ta hi ta ama na rombu tum chang som ni la thuma chun hi ti na se mi hem zo si chon si hi tai pathian lo pi na chang la hi ta ve ati na hi bible mi hem zo si chon si hi tai ati a hi le nang le ke yong hi chon si i hi na hi ipina pana chon si sa hung ping i hi ze in chon si i hi ti chu ipom angai ta hi ani na achon pin tha na dinga i chon si na chu ikisi a thupa i choi ding a hi ti bible a munni tabang amu the na me hi thupa choi alo wala kisi alo wala lung hei iti pa hi english a repentance akitin repentance simply means change of mind and direction atin hi lung hei na lung kisi na kiti chu ilung thimi khela chan i khel hi chu kisai na hi ati na hi so cha te bung thum chang som la ko na a hi je chu na chon sit naw chul manga a the na dingin na lung he jun hong kile ki nun chutile pakaya konin hal do na kile do na pha chu hung lung the jin tin ati na hi na chon sit naw ngai dam na the na ding sop the nga the na ding chul manga the na ding na lung he yun kisi unti bible in e thupi wahi aban kina magbung kha chang som la nga na a jesu galili ga ma ahongin pathin ki pa na thu pha hil hang len pha da hing tai pathin gam jong anai tai na lung he yun ki pa na thu pha ta sanun tin asam pe in a hi pathin bible chang sim na tha ben pathe bu pi han lang ipakai jesu krista jingin song galili gama thu hang supply jin miem khat chu chon se na chu ki si ding alu he masat ding chu teng ta le ki pa na thu pa chu akisan ding ti hi aman jesu an sei dan in na he e chu ye chu ka su pite ho na pin tha no ma he appoint ni na pa he gel ko angai na chon sit na na ki si angai he athum na le achai na pin tha ding a chun jesu hi hu hing pu le leng pa na ki san ding a hi ati na hi so cha te bung ni cha som thum la gup chi vet na hi le pentecost ni khu hin peter ki te pa hin pathin thu a hin se na a nang hon na dei mo wa na pam pa yu cross nga na khadwa thisan lai san na suwa na thawa na vui pao nazaret jesu pathirin hu hing pula leng pa asa atuna hitai anati ne tuling ka supite ho peje pentecost ni hin peter thu sei na aku ni mi sang thum apeng the agiti e apeng tha ho iti pin tha hi vem iga agelo ngai ne pitalim pathin thu sei jing rajin jesu krista an san lo jibin nas satan kisi na ne ta ve alung pun ho le aum chan ho nas satan kisi na ne ve agisi phanin pathin koma peng za on ngai da mathumun hi chi jo chun jesu krista hu hing pula leng pa dingin ata sanun chule agisan da hi hi chi wa jesu krista hu hing pula leng pa kisana ama chon sinom ho kisi na ne ho zo se chu mi peng tha agiti ta ve pathin lo pi na sang ta hen ye jun tu ning ka su pi nang zong na peng tha no ma hele chon se ka he ti hi na pomana no ngai ji na chon si na chuna kisia thu pha na choi ngai ye chu teng ta le jesu krista na nga hung thi nang le do dinga hung thi athi san na lunga na hung chu do chodo pa chu na ta sana hu hing pule leng pa na ke san ding thu lo pi ta apoi mo ta hi ta na hi e a chu ka so pite ho rombu som chang ku na lang che vet na hi le nang man jesu krista chu athila aku na thodo monge ti na ta sal na su cha diga hi ati nei
张som lang a chu ni vet ki na le rong bung som chang som na chun hi chi Jesu Christ hi kia da thia tho doi dai ti na ta san na pa chun na kamin phum doi ati re dunia nangin na lungtima Jesu Christ su kia de nga thia tho doi ti chun na ta sana na ta san na pa chu rong bung som chang som se ban na kama na phun do ting ta le wana pathin alung lai ta hi chun pathin nang hi thil thon na hin pe na hi hi chi thil thon na hin pe ho chu khat khat inga ave hu te khat na a pathin cha te e sa ta ve galatia bung thum cha som mi na gu na a nang man Jesu Christ na ta san pe ta chu na ta san pe ta chu pathin cha na hita ati le una nang zo Jesu Christ na ta sana huing pulyang pa na kisan ta hi le na kisan pe ta chu pathin cha na hita gi chu galatia bung thum cha som mi la gu min e mu sa ve ani na a tun son hin na e pe ta ve zon bung thum cha som la gu na pathin ama ta san chan chu mang tha ta lo wa tun son hin kem lo api ding dan zon bung thum cha som la gu ma chun ana ki tim ta na ye chun pathin na zo sei ngai pu a cha pata san zo se chu hu hinga te ding tun son hin ane te ding ta pathin ana ki tip na chu tu nin ka so pi nang zo na chang ta pathin lo pi na chang ta hen athum na a hinale khaba na mina ki khum ta revelation bung thum changa na chun a zo wa chun ke man wana kapale van mi te anga amin kapon do a ama nu ama pa chu hinale khabwa mang thei talo dinga amin ka khum ding hita ale ti hi pathin lo ti na chang ki na ka so pi ho ana ve hilai mu na a zo wa chu ati pe ni pi se na revelation bung thum changa na Jesus azowa chu ati ko ho chu azowa ti ham victorious ko ho loi chu azowa ti ham Jesus Christ ta sana hu yin pulele pa ki san ho Jesus azo to din kin thupi ta khat zo wa asima akom ai e je tu da na Jesus Christ ta sana sala hu yin pulele pa ne ki san ni ta je hin le khaba na ne ki khum ta pathin Macay na hagawa muhol kinam atire efiji bung khat chang som la thuma ama chu nang hon zong thuta hu hinga na thupa chu na zawa ama na ta sanwa thutip sa hagaw thinga muhol kinama na hitawe nang hon nang mai hiji ki pa na thupa na ta san zala Jesus Christ sa hu hing puleleng pa na kisan ta zin hagawa muhol kinam mehta pe atike ijil hagawa muhol kinam kiti hi natasan pe ta thilsu hi ti zo kaga se be no me yotel ijil hagawa muhol kinam kiti ipi a poi mo ham lesin anadam sunga Christ hin khu naman sunga hi thilse thilpa boarding ball loading na hin hil tuin hong pangin tin nanom ni nadani jong le na hin pu hoi le in tin a chai na ke rep chani khote re se sun ta bo mi thieng te la to na dinga rep char kon a la to na ni khoteng le Jesus hung ta wo ta ko na o chu nang le kin ipila mi him pila isa di ani hipo ipin tha na ai ki khum pi la gaung chun Jesus o chu ba sa a aum na pa aum na nu chu Jesus ta kilam to dinga van lai zo lama apui to ding ana hi hi jun hagawa pol kinam pol mol he jege ni ka so pete atha bi a igi sei pi no mu hila paten a chai na langa donin wangam lampi se na ise chai ta ka so pite hicha ko na nang na lunggel ipi umam ve Jesus Christ ta sa na zala hu yu pulyang pa ni kisan pe ta chun pathin sa na hitai to sor hin kem no na ne ta hin na le khaba de me ke khum ta chu ting le rep cha ni khutil na pui to ding thagawa mu hol kinam na hita na hi lungop kai na ding le kicha na ding tizat na ding I macha ampu na Bible asay chu asay ahi jeng na nang le ke ni bol the ding si pi ha Jesu ita asana ikama ita asana ipundo ding hi chu nang le ke ikin ahi hita mga bol hozo si chu Jesu azo tai azo wa chu tila chu e zaw sa ding hiza ahi hi chu ka supite ho donin chu salman na ngai na po nang zong Jesu Christ hu ipul yang pa na kisantan
naum na muna, nato na muna din na muna. Jesu nang mahi kahuyo pula kalyang padi kagisanta, tiin na. Nataas na dyan na kami anak kong doin. Chutilariyap sa nikuting le, laatawa, yung di mo ahitay, laupina, patin sanghan lang. Dunia hiji video, anangay zosi. Nangay peta hiya na nangay zo peta hizong lo. Lung timagel zinga, pinta na te ding la rep sa nikuala atawa te ding le. Vangam lampi, vangam munoma, aton so na. Ipatin to hin kunumang te dingin. At haben patin pati na butahan kakipa